Hadirin baka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District kala ay ka Jingkular Shakinoyalam ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ban khot shaka meeting ekran ban yatir halor kimat jingdawa jongki nakalyang uba titos tarwal khan MDC ka sora ula mi shakman ban kentu ya ka sorkar ban shimkhia ya kanika kam. Habakran sikilat patay kubor hakan no pas ngi joka khat pratarigunai lur arajar pusan uba titas tarwal khan ulaong baka jingya khi ka AKMTTA ka long ka basong nong rem henry kalakta pat ya ka kam jungo kai hasora ula kentu ya ka sorkar baka dayban wanra no da ka policy khnang baka nomlong ka jingdu nong yanu ru bat benrap baka sorkar lada ka khot shaka jingya lang kam dayban kot tang ha ka jingkhot henry ka dayru ban pentikna ban pen urlong ya ki jingdawa nga layu iba kani ka jungi ki kaladon ka jingkata hoit ngam penrem ya ka jungi ki jong kini ki association henry kum uno mi khmat pat jong ka thain so ra kham tam ka balong ka we na ki jaka jngok kai perthei ki ba pau nam ha ka perthei baro ka we ladang compare ba ki we ki tourist spot lani ki tourist destination ki badon apo kani ka state ka jungi kathain seorang kalau ada kewei kebahagiaan. But kumbalong menda ka ekonomi lani kayu ka kot jong lipat ba jong kathain seorang ka la dependent ka tourism. Kidon ki be involved directly, kidon lu ki be involved indirectly. Hi aka thain seorang hadir ba ka MCCL kepada kawe neki peliangja jong ki paitma jong han seorang ni ba ka tourism kala de sakwe ba ka peliangja menda ki babun ki nong song ki bala retired na po MCCL ki machine BRS ki bala song thai no dang shem menta ki la sedang ban sangi ki homestay dan ki hotel don ru naki ki bashim na ram bashim lagi loan na po ki bank ki bashim ru yang to ka scheme na po ka tourist department hakaban sengi kini ki lodge ki jongki lani ki homestay ki jongki tela da kadon kum kani ke jungya ki kha kata ki kamtam kum no ban pi ka nila sha lang shop haka COVID-19 lada kum kani ke jungja last time ru kaladon ka khap ka baladon kum kani ka jing dan lagi seng halang di belas tamban khang ki tourist ki bawan lagi wei pat kali ni sobat kaniru kalakta ka tu por tingi nakaliang ka chonga komnomi kwat ngaso ka de ka jing do nong ka crowd de ka than ko wei kani ka nong kta tingi ka tourist spot apo sora de kalakta ru iki wei pat ki tourist spot ki badan na state ka chongi la kalong Syakatan Penusla, lakalong syakatan West Kasil, lakalong syakatan Jaintia, apapun tak terda. Kajun keren kejonga mentasi, hoi ngayen nak bentar jom dipat ba dengan suara, bat kumjur lu ikiwe bat dicakap. Tiba kum mengalami mana kita diulang direct involved. Kita lu kinong disha, kita ki restoran, kita ki dukan, kita dawa. Nang tak kita lu kinong di jingdi haki tourist spot kijoni. Tiba piklap kum hapo Elephants Fall, kum hapo kini ki no kalikai, kum hapo Seven Sister Fall, kum ni ok shine no setiang, bat ka Eco Park, bat kum tak terdet, babun kita respot, ki arwah kum tak terdet. Teka niru ka kata wat itu kinong di jing diru, ti kiba di wat ikidai kitiar kibarit, mereka ketalut, kabumut generally kalau ketalut ya ka, yok kot ba. Namar balai kadaw kalong ba hoy nga ong ba ka jingya ki yung kini kita restat ki kami kabadan nombre makala jujaru akiwe ki state pakile anta tenrei kabakumsan kalong ba ka ka problem ang ni mentang alam kalong ba ka sorka kadai ban khot banyak keren bat kini ki stakeholder la kalong ki transport operator la kalong ki hotel operator, la kalong ki wepat ki baya involved directly or indirectly pat kanika tourism. Muka di bandan pejungnya keren. Bat ka ika bang kuat ban keren ni kalong ba
Karena kalian ke government, kalian mendoni ke polisi, kalian mendoni ke sistem, nah kalian ngajingkat pan jungai kini kita taksi asosiasi mentah kalau bah ngisuk ku mengalau omene, nah kalian ke jungai support kini ke jungai ke jungai, nilai hakoi kalian pat ke jungai kan numanra kan nu ke solution, lada ke sorkar, baru kini stakeholder kimyawan kami juga jungai keren. Banwat ya ke solution, banwat ya ke sistem. Lani hamtam nagalian ke government banon rakyat ke polisi, ke basyai, ke banung keta ya tiru bat hari juga puar kanung keta wat iki stakeholder kita involved ya ke tourism industry. Dina takadaw ka jingket tu juga akan ke puar kalong ba, nagar pahat ini taksi asyan bakat ba ompat lah bani pandai. Bakin wan si kami itu ke keren. Banwan ra ya ke solution kabanung kata ikiwe pat ki stakeholder ban aga juga poru bakin numpat le ya kan kam kat ba ompat dep ya ke jingya keren namar kum bolong mentang si kai ka bakta ndi bakta mentah kan masalah ndi bakta ikiwe ki tourist destination ndi kala kata ru mentah ki bri jungi ki balik syasa kumbangi ilang bagi sosial media antasi bagi beri ki balik jinglet syagoti ki balik Sumar ki balik airport ki balik railway station ki balik Donkam syagoti mental aktalun okay telada kani ke konflik kaya iteng kan wala ka jing babud iki pai ba cuma celah hoy ngalai iru ka demand jo kini ke all taxi association kalau ba baka an jo ka district council Habire ba ka issue itu dengan sen ka pomot ba kinu ki non tribals ki ba operate ya ka transport ki don kam itu dengan sen kani kalau clear nadu ka sistem ki ada pengalakran ni kani kani ka chung kalau ba ki don pat ki wi ki company district council na kalian chung harawan saya keren po dorbar habire ba kani benta kenang ba kan nong jing perking ya ki kali mo na ba da ki wi pat ki lenti jong ka an nginom la man ship ni ka an lo ka ti Lajong henry kiri bantuan pada ini. Kabamut agak level jong deputy commissioner, kamu kadai bantuan ke komitmen, kadai bantuan ke jingga keren ke balong don nongrim, ini bersyukat bersyuk ong ba, mau ban ong toya call off no, lani bukum tanda, lani bersyuk ong wat lumle am tan, kadai bantuan ke polisi jong ke government polisi kadai balong ke masyarakat. Timbe hago kalian pat ngangai yang ba, kam dapat ban affect ini ban keta ya kiki tourist destination ki bangidan namar ba ku mengalau omane kum ka thain sora ka thain ya penusla ki we ki thain di badan ki tourist spot kinum keta Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya